Ka le lengwe le lenyenyane go ile gwa dula tlou ya go boifa yo e bitswago Tembo. Tembo o ba boifa dilo tše dintši, mašata, mafelo a godimo, dirurubele, ga išita le moruti wa gagwe. Mesong e mengwe mollo wa tlhaga o ile wa thoma gobane motho yo mongwe o ile a lebala go tima sebešo gabotse. Se se be se le kotsi kudu. Mollo wa tlhaga o ile a phatlalala ka go a kgofa gomme wa tšhoša diphoofolo ka moka. Zara o be a rata dilo. O ile a yo bona mollo wo, eupša o ile a kgagela ka gare ga dikgabo. O palletšwe ke go tšhaba, o ile a ba kotsing e kgolo. Tembo o ile a bona mollo a le gole, o ile a tšhoga kudu, o ile a tšhaba mollo wo kudu-kudu. Ke moka o ile a kwa mazwi a go eletša re, Tembo, Zara o tlhoka thušo ya rena. Tembo o ile a thoma go lla, a re, ga ke na sebete, ke a tšhaba. Ka yona nako eo, mazwi o ile a gopotša Tembo gore go boifa ga se phošo. Go ba le sebete ga go bolele gore ga o boife. Mazwi a rialo, go bolela gore o tšea kgato le ge o boifa. Ke moka Tembo o ile a gopola gore ditlou di kgona go nopa metsi a mantši ka mebogo ya tšona. Tembo o ile a kitimela nokeng, a tlatša mmogo wa gagwe ka metsi gomme a kitimela go yo thuša Zara. O ile a fothela metsi godimo ga mollo, gomme dikgabo tša tima. Zara o ile a bolokega. Ka morago, ge letšatši le thoma go subela, pula ile ya thoma gona, gomme diphoofolo tše dingwe ka moka di ile tša bolokega. A ebile mahlogonolo. Letšatšing leo, Tembo o ile a ithuta thuto ya bohlokwa kudu ya gore go ba le sebete ga go bolele gore ga o boife. Go bolela gore o tšea kgato le ge o boifa. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com